Assalamualaikum, alhamdulillah pagi ini Pak Yudi sarapan dengan ketupat kuah 6 asung Palembang. Pastinya ala ada Purita Yudis. Bagaimana rasanya? Alhamdulillah nikmat sekali ya. Nah ini ya ketupat kuah 6-nya Ita Yudis tuh. Pakai sayur buncis kita ya, ada empik, telur rebus, dan sambal cengkeh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ketupat kuah 6 siap santap pada dapur Ita Yudis. Ketupat uang Palembang. Memang lemaknya. Ketupat kuah 6 ala dapur Ita Yudis. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away.